مروف بزانیتن حکمت هاتنا بلاي مصيبتي چیه بو مروفي كو خدي تعالى مروفي تجربينيتن. أبي سعيد خدري خدي تعالى جي راضي بيتن وأبو هريرة خدي تعالى شو جي راضي بيت فدقو هيزنش بيغمبري صلى الله عليه وسلم دبيجيتن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. سبحان الله. نينا بسلمان توشي بلايك بيت توشي وصديانك بيتن توشي نساخيك ببيتن توشي طنقافيك ببيتن توشي غمك ببيتن توشي نخوشيك بيتن ستريك حتى استكريك جبتشي دلا شويرا إلا هنده يقول نهدي بالغفر كان نعمتك وما ظن. إذن خالائك أن بزانين كونينا مصيبتك سر مروفي بسلمان بيت إلا برانبر ومصيبتي هنده يقول نهد مروفي بالغفر أفبتنينا بلكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتن ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. بر دوام دي بلا و مصيبت سر ایمان داری داهن دي توشي جارباندنا بيت بلا بيت مصيبت بيت كأف كسي هدي چند صبري كيجيت حتى كو اف کسی هنید گهیت خود تعالی و چه گناه سرنه آنکو هر دنیای دا خود تعالی اینا نوان مصیبتا دی مروی صافی کتنج گناه بر هندی دی پریا کسبی و سر برندی ولچه لقاء رب العالمین همجی نعمتك وكلك ومظنه بر هندی او کسی خود تعالی هر وکی بما سورة زمر دا بحث کتن او کسی کو اتشنا بحشته در گهوانت بحشته چودی پیشوازیه لگن سلام علیکم طیبتون دیچه بجنی در گهوانن بحشتی سلام علیکم سلامتی بو هوا بید امناهی بو هوا بیدن خلاص یدی حیاتک خوش حیاتک بردوام کو نخوشی تیدانه کو تنگاوی تیدانه کو زحمت تیدانه کو نساخی تیدانه حیاتک خوش ایدی دی بید بحشت دا برن تیدانینه حسیدی تیدانینه تا چه دجمن ویرینینن جانک خوش و یا بردوام دی بید بحشت دا طیبتهم هین پاقش بون چاوا طیبتهم یعنی هین پاقش بون جگنها هین پاقش بون چونکی کس ناچی تا بحشت الا کسی پاقش نبیدن بر هنده دم ایماندار بسلمان هنده گناهات کتن دنیای دا خدای تعالی ده هندگ بلا مصیبت ابو اینیتن دا کو وی کسی هنی پاقش کتنج گناها دا بچیتا بحشت خدای تعالی بر هنده هاتنا مصیبت السرمه ام بخوب خیر حسیب